Ključni nalaz istraživanja Nikole Lera je da druga generacija bosanskih Amerikanaca nosi hibridni identitet, odnosno aspekte i bosanskih i američkih vrijednosti. Znači jednog novog identiteta gdje sa jedne strane imamo tradicionalne vrijednosti bosanske kulture koja je ipak kolektivistička. Znači mi volimo zajednicu, slavlja, porodicu. Imamo i val vrijednosti američke kulture koji tu dolazi, koja je dosta individualistička, fokusirana na uspjeh, na karijeru, na samostalnost. Stoga imamo ovaj miks tradicionalnih i emocionalnih indikatora koji u stvari pokazuju hibridnu kulturu. Napetost i konfuzija se i dalje mogu pojaviti unutar druge generacije bosanskih imigranata, jer ponekad teško pronalaze načine da se uklope u obje kulture istovremeno. I to nekad dovodi do konfuzije kod mladih bosanskih Amerikanaca, gdje oni ne znaju, ja sam pričao sa njima, oni ne znaju, osjećaju se rastrzano malo, ne znaju gdje bi. I tu dolazi do jednog konflikta gdje oni pokušavaju da nađu način da to spoje, ali često i ne uspijevaju, nažalost. Još je teže integrirati noviju historiju Bosne i Hercegovine u njihov identitet. Lero navodi da prva generacija bosanskih imigranata često izbjegava da svoje djeci priča o ratu, jer im to može obnoviti bolna sjećanja. Ovdje, mislim, ja govorim sada o St. Louisu, o mom istraživanju, ne priča se mnogo o tome sa drugom generacijom. Ja sam to nazvao kao nekim zavjetom tišine, nezvaničnim zavjetom tišine roditelja koji ovdje žele da zaštite svoju djecu od tih trauma. Stoga druga generacija često mora potražiti informacije na internetu kako bi otkrila utjecaje rata na njihovu porodicu i kulturu. Emocije koje proizlaze iz ovog istraživanja ponekad je teško procesuirati. Ipak, Lero je spoznao da se mladi Bosanci kroz radionice pisanja mogu pomiriti s tim osjećajima. I onda sam ja na osnovu toga razvio ovu inicijativu koja se zove Poezija pripadanja i svaka od ovih radionica ima poseban fokus na snagu poezije kao sredstvo. Dakle, to je metod za razumijevanje sebe, naše istorije i našeg mjesta u svijetu ili u određenom društvu, američkom društvu. Dakle, ja mislim i vidio sam da kroz pisanje ove mlade generacije bosanskih Amerikanaca mogu da ispričaju svoje priče na način na koji oni žele, a ne na koje mi želimo ili na koje američko društvo ili njihovi roditelji žele. Znači, mogu biti autentični, snažni i na kraju oslobađajući, liberating. Na kraju su mnogi meni, baš mi se jedna djevojka iz srednje škole javila i rekla: hvala ti, nikad nisam imala priliku da sama sa sobom u stvari razgovaram i kreativno izrazim te probleme s kojima se ja suočavam ovdje u Americi kao neko bosanskog porijekla. Druga generacija je svjesna svih benefita modernog društva, smatra Lero. Ona koristi nove tehnologije za učenje o svom porijeklu i povezivanje sa mladima iz Bosne. Na taj način zapravo grade jedan novi spoj u budućnosti koji ih neće otuđiti od njihovog porijekla.